Also, guten Morgen, die Bl2. Heute machen wir Kapitel 5, wo treffen wir uns? In New ben moet ik zeggen der Caibidil Kuig, wo treffen wir uns? So, sa ceachta New ben moet je den of Cúpla rud. Ben moet je den of leeftischkend gar, agus ben moet ag dulle seach agus ag fechen der Cúpla fochel nua Germanische. In die hier sin ben moet ik Fallon foi rud eigen an nua doen, sin na brihra a ilchach, so sin na brihra a tagan a rash urin. Agus ben moet je den a písa clachta leis. So tan ceach seo anna havach tak doen. So vi kindje goil sif ag glanun te rai leis. So wir sind auf Seite 87, tut mir leid, da muss ich lach nach Okto 8, agus da muss ich ferken der Käst, wo treffen wir uns? So, wo treffen wir uns, ist die Frage. So, ka wilmwij ag Bl2 Viel. Wir treffen uns vor dem Kino, ka wilmwij de giri Bl2 Viel, os cor an vectulen. An daarna welch gerfegeln eishena acher, treffen wir uns vor dem Kino? Ja, gute Idee. So, ben je cur an kest Chéile, ka wilmwij ag Bl2 Viel, nu ag casa Chéile, agus ben je clachta an briher treffen und treffen sich. So, ben moet ik dir schak een diffriocht ieder treffen und treffen sich. So, dus a bor caiisi van leef tishken seo a leef. So, vishle brew pause leis an fish an seo anish agus leitreid an písa leithorachta sin leverdol. Agus false a rash. So tá sé léite got tásúlagum nach raibh mór an feibna a gcuibh ach rachmuid tríd cúpla focail le bheith cinnte ghfuil tuiscin na gcuibh. Okay, so sa céad písa tá ag fechant ar an focail dín link. So sin anachasúil, well, ní anachasúil, sin an béirle, sin an denglish. So sin an nasc. So homepage, sin an leathnach bailile. An sin tá Eliza ag fechant ar das téma, so sin an ábhar, nó an topic. Agus tá sé grag bhfuil sé sfírig, so sin jacker. Na tá focail fada an seo an cócail, Jugendbuchautoren. So sin Jugend und Buch und Autoren. So sin an Autor a scríban an Buch do Jugend, de daoine áige. So sin an scéalaí nacha. Agus an sin tá an díma orm le Eliza mar dearn si din is lese ní. Tá sé gadfáil nach léon si sin an brithir léisen. So ní léon si. Má téime de rai go dtí Oscar, úsáidan sin focail Romána. Na tá an focail Romána an simúlún mar cara bréige é. Fecinn sé mar an focail béirle Roman, ach ní buineann sé le sin ar churbe. Romána sin uorscéal. So tá sé grag bhfuil uorscéal feite ont antín in éire agus sin an brithir schenken san aim secatse geschenkt. So heol mantín ó éire oorscéal éireannach hanna féin cúm. Agus tá sé cain faoi calfar agus Doyle. An sin an focail meistens, sin an vorvor, nu an cluidir mó. So meistens auf Deutsch, so liest du sie, an léon tú iad, meistens auf Deutsch, an vorvor as Germanisch, fiú go bhfuil siad as béirle. Is laithe, so sin an brithir laichen, sin rud aigen a chóirt ar ísacht. So níl Oscar ag tuairt go Eliza iad, ach tá sé ag chur ar ísacht iad dí. So tá an darna písa an seo. No níl sé, so bhíl glan é sin, agus Beiidir ag bróid sé. So bis 88. So, danke Oscar. Sag mal, was hast du heute Abend vor? Eigentlich warum? Hast du Lust, mit mir ins Kino zu gehen? Na klar, wo treffen wir uns? So schön ein Spruch, dann kjachte new. Wo treffen wir uns? Kabulmer Lechele. Treffen wir uns um 19 Uhr vor dem Kino in der Schillerstraße. Gerne, bis dann. So tá sheets na géirí Balúchan nu Bl2 Viel a agrú. Rud aigen bhfuil coscathe iniu dar nói. Ach sin an sprucht iniu. Alright. So sin deir leis an fís an sin. Ach má tain si bheith isteach go dtí an OneNote
Montag den 23. März, feici sibh go bhfuil sin scríofa suas agam, agus tá fuair Microsoft curtha isteach, so sa bhfuairm se caiith tú de bhocail nua ón text sin á ranú, agus iad a clóscríomh nó clóbhúla sa bhosca híos. Caiith tú an focail Germáise chuirteach agus an focail Gaeilge. So bí cínse gur churn sibh de focail seachan sin leis an Gaeilge in aice leis agus brú submit nuair tá sibh críoch nathe. An sin is féidir libh teacht arás chuig an